Piता, Putra, o Pavitra Name. Amen. Jotano Fai Kaham. Kristowai ni mampa kita kumkura tinio ang nawe sisa salai jumoke importance of Holy Week. Hatik tarbarni tini nang kumorong no jong nawe keje aintio sisa. Je idea to mama je shimama na nawe ke sisa share kele ni ye tino video puilas nam jamse. Ang siamo tong kenrao abai ni sisu ya makso nam rao cloudy ampo droni tio snung ye la maina de. Jong sio importance of Holy Week wo Hati tharbaro Palm Sunday ni koite Holy Saturday Easter Vigil ake Easter Sunday joro payo tinio chong bo Hati barhak ni sinyo tin Prabhu Jisu Kristo ni jibono chong nai ho ye bung matma ungnang abono sio ni man bo pandawo tinio ang no bekes namje importance of Holy Week bo mambo pandawo thar Hati bar pi Akero wole Prabhu Jisu Kristo let matma unang pi. Abonom sing si amo pandase ang bo videos namo. Ake pula rai sana Palm Sundays. Ravibar ni noto ye. Tinyo chong Mark chapter 11 verse 1 ni tinyo chong kam ke nai hasin ke chong o. Arbo chong Betfage paran kuite Bethany para bu jokhon ni Jerusalem doli be bung skang nong puo. Bini chuchuro be ke bung tinio skanong thang puo bo bini shichurong no sabo chong chiyo. Thangdi kihano wo gadam sa mahakaye te moto abo gadano kinye tibidi. Ake abo bagra masuk sana mingke chu bagra nangyo mi ye nrao sadi. Abo ding ke bini shichurao abo tini gada kinye lani ye abo bruhan tiyo thangha. Bagra sasawa maninao abo no tini kini umi nke chubagra na umi nke abo bagra abo koya ang to bo sai to moke sandeni ko fan sandeni ko tinio afuwo gada wo jokhoni tuibi phai hasinke gada sakawo rik tharo no bro tini ara sakawo hingye tini khetoni samlai nang mam phangro no bro khau ye Tini riro sing lai ye chung siyo Palm Sunday mane kejur blai be ke chung hosana ye chung Prabhu Jisu Kristo no chung baju apo chung baju bo arke hinye ake chung ro chisa siyo ne ma to mane Prabhu Jisu Kristo le tini Jerusalem doli wo Palm Sunday wo happy Abo ke bini utor leklai mase mami ke bongsa no raja ding ake tui khu nai ha mana masia hie tini skangpu sasa smaik chani kok mano suplung ke man bok panda basi bon Jerusalem doliwo gata saka kai hau je kharia ni nuni noyo sai motungo bro ke ha tini gata saka ka ye tini Raja akete ko ne hadiki bong phai nai abo kok mano suplong ke man panda se tini chong sio ne ma ke bruk bangma modom rile ha hosana chubagrani mu phai ne le hosana usi tho chinim pha da yo ni ha su phai ye tongmo chumari usi tho chuwa po hosana ni khwaram plo ye to si tho ye brau dru ke baju lai ha chong siu alpo baju thiyo te tong sam nai rao tini galili ni bro rao Kwthar ni bro rao aketre Nazareth ni aketre Samaria ni bro ro se aro tong payo Prabhu Jisu Kristo no je bumba ke hin thing thang thing ake bum li mo sam tamamanu ne ro bang ma bro ro aro tong payo Himba asu dona kami hile chung abo sisu ya. Himba bruk bama alfo modom ye bro Prabhu Jisu Kristo no teko shidi hosana ye bro tini baju soryo modom rilayo. Hosana bini men or thole chung siyo je bole ke ha hebre ko thaise Greek ko bo tini slaya ke bro bo hosana ko theno bro
modom rilayo hosana mane tawle chungno teiku sidi himoma kauthai tinio chung siu Prabhu Jisu Kristo Jerusalem bebung skang bipuo bruk bang mak mani bo pandawo juno teiku sidi himi ma umi hinke boke abo pan sandeni somuni kausiska arpuo Jerusalem doliwo ke hakwari nukta Jerusalem mondir kwari nuk yetongo ake abo Jerusalem ni yagra baikie pasalaye kem kheye tongerao arbu somike Roman sarkar tini hatuye tomon pandawo aro jongilrao 1000 jona tui kawo tini saisi hatui bruk jona abo Jerusalem mondir ake jo to dolino naiye brausi aro khajna ro khangye bara jo to manino brau naiye brau tuye tong se apuo Prabhu Jisu Kristo Jerusalem doliu habipuo se abo Samaria ni bruk rao Kwthar ni Galilee ni Nazareth ni bruk rao brani waishu mumale bonu je ta ole chongno abo Roman sarkar ni jonggil rao ni phyo ne ha bram nom chi se junole to ole tui ko khoy ne ha are mo pando se bram ji modom rio hosana ye himba Prabhu Jisu Kristo ma khe ha bum brau bodi khe hosana ye modom rile pa ya bajule pe khe tai pu jang samama Jerusalem ni kwari nuk thani ya grabo abo pasa kem lai to ne rao abo jonggil rao ni tinyo brau khe thangye Prabhu Jisu Kristo brau no tini thipaye hoi nai ba tini brau no chemi hoi nai mami Prabhu Jisu Kristo le thoino ho brau bung sosamo brau no ake kanano po nu rimo brau no ake Prabhu Jisu Kristo tini li mo samutang ye to mo no brau no mo pandawo brau no mchem na ya hi brau ni khaka ma to abo Samaria chungni ake Kwthar chungni Galilee chungni Nazareth chungni brau khao himba Prabhu Jisu Kristo ma khe ha bung abo Roman sarkar ni jonggil rao ni thiyo abo yogra be thangya mani debra ba yo thangye bot ma khe ha chung Mark chapter 11 ni 15 6 jima 18 19 pore na ke chung mayo aro bung jokhoni Jerusalem wo bung kwari no bung ha chi bu khe ma khe ha bruk bang maro tinio pai phal kheye tini ram kre ro spai le ye pharu ro phala ye pai phal ong ye tini chatho chanu thongnu ke bro aro kwari no si tong solai pe ha abono Prabhu Jisu Kristo no khet ma ke ha table no khe pa ye tinio bang mahu tini bujukri ke nyo to mama no bung pa tini khe pa ye tini busi pa ye bung kla gingsa ar po Prabhu Jisu Kristo boding ke bini ging saye bro no saye knare ha joto jati ni bo ye ani no ishor ni kwari thai se yo nai himban ro le shikhoro ni tungjau se ke hali nge chhe mo grade nge bro no tu ha bongbodi ging khek tu ye tung pu abo parish ro tui mo ma prunai ro jilot ro aketre ba ma Prabhu Jisu Kristo ni je birudui ake bonok thal ta ri tu ne ron bo pan da bro moha pa sabaya string ke ma to ha Bami ke ko pungmaya ke ma to mi bro Prabhu Jisu Kristo no bro bini phain no bro no ye bini king no bro no ye bro bang mani biskang wa chaya ke mono sie to mo pan da bo ke sudur pam san dewo umoni ko ta na si ake trek bar bang phono tongkhna abo ang no nim sio ho ang sini imchu abo pai ke chung sio sombar mongolbar budbar bo sa thango Prabhu Jisu Kristo amtoye thang amano chung si sile pigana tinio je Jerusalem ko rinuk tharo table no klepaye si aboni bo pandao Prabhu Jisu ni Kristo bro no ging khie umani bo pandao Prabhu Jisu Kristo pharisai ti mo phune ro bai khie tinio je argument unglai mama je sapi lai muma abo bro no hamrai ni hinye si Jerusalem doli bai Bethany para hi ke ha 3.5 kilometer tu hak chalayo tinio Prabhu Jisu Kristo ma ke phi Bethany para wo Mary Magdalene hi brima ke ha tu jo sio Mary Magdalene spot
Prabhu Jisu Kristo makeha saroyo kebu bong Mary Magdalene thiyo thujaha ake salo kebu si abo jetui muma phronai robai ake parish robai kiye bong bicharo tini hangsu lalemo pando koma salaiha abdi kiye Monday Tuesday Wednesday bukut kebreo bong mathamo bini thuya khonish kangmo chonsio poila kebo kaya phani thiyo kaya phani paike tini anas thiyo anas paike bong uchiha Herod thiyo Herod ni porebo brang bono du shimaya mthemi an panda wase tiniyo mohadera mokroi ake brani mtheni ma brani phai bokroi arebo panda wo Prabhu Jisu Kristo non tini du shike khiye tini dus knang hi bi ese tini Roman sorkani o bra pilat thiyo yapa area mami pilat ke abuke governor je mu samadiki cholewo abodin khiye Prabhu Jisu Kristo tini sombar mongolbar budbar bung bichar kai tumpu o chosio bro 70 jona tui arabo brau ki ha Saint Hendrin nye brau ki ha council ki ni bro tu abo brau nthok khamama Saint Hendrin nye nthok khamabo bro jamabo 70 jona kawo 70 jona nimsiyo tini 68 jona ke Prabhu Jisu Kristo no ekdom nashle nero sin nai selamaya himba bro kene chok kaham to war branim sinyo bro ke Joseph by Nicodim yenema Joseph ke abo Prabhu Jisu Kristo bong tuipu cross ni kari po nang krunima si abo Joseph abadi ke bong tini Bethany para be Jerusalem tini 3.5 kilometer no thanglai so phaile so ke bong sombar mongolbar budbar bong spai hoi ha Abuni ke Prabhu Jisu Kristo bicharo joto su kape ke bungsi bini thwenema samphamono bung sisoha siye bung ke ha Monday Thursday ba Holy Thursday arpo ke bung bini sichoro no chas maile man ba pandawo ka boha ruti jugadi ye bini sichoro no saha arpo Prabhu Jisu Kristo chong Bible chong na yan ke chong no je bong bini sichuro ni yati shurong mo ake poila bong Prabhu Jisu Kristo bong Kristo za khenang mo ani bahai aka ani mthoi ye bong je jung Kristo za o khema ma aw bong khenang mo ar mo panda wo Holy Thursday le chin mo panda bari important se alpo purohit no ni din pho ngo ke Monday Thursday purno brihaspati bar wale Father Nonrao happy peace day Father Impanrao wish kemayo Mami apo se purohit ni poila je jingrai sakhe mama Prabhu Jisu Kristo boni je se jingri rai sakhe no arembo panda chini je Kristo jole ba rikhiye important ake nam ku mama se chini bo panda bo বিশেষ ভাবে ke chong Catholic ram bo panda bo ake bong tasmai mung paithok moni tasmai mung tasmai le na himba aro ke ha chong no Juda Iscariot bong Prabhu Jisu Kristo ake bini sichuro be ke bong tasmai le nang maya Mami binim kawa chong mo Juda ke ngoi shuk tomon ba pandawo bung chamaya kiye sei aba bung Prabhu Jisu Kristo no skani chiom kha hamya ngoi shuk ye ba ye je rang kholpe chi je silver coin ba ke bung phai hoi mama si bini jagao brau khaina ye tha arpo bung khaina thang po Prabhu Jisu Kristo no falha ake Holy Thursday purno brihaspati bane chas paithok moni chapai saya nama brau chale peke tinio brau Prabhu Jisu Kristo tinio bung sang ke bini sichuro be ke bung ko ye bung prathana ke ha apa jodi se no junamin ke bokhuri no ani thini no ye khoidi himba ani ichaya dini ichha si Luke chapter 22 verse 42 around round ke maine tinio arpo bini thui se bini klom tu se thui de ke hiolo man bok pandawo scientifically chunsiyo klon to impu thoi ungye thang bruk ni jokhoni stress wana mo cinta amoma paisuk ya ngwa singke tini thu wa ngwa singke tini bini abok klon to ise tini thui chai hiol wo ye chunsi naro sayo mami bungpho chongdim bro manusyu sayong ishor sayong bruk se Prabhu Jisu Kristo le Bugo bini kosto ake bini kek tono si soyo bung mpantiyo waisuk masayo
bo khuri no ani tin no ye khoidi imba ani icha ya nini icha se ya pa ye bom ye mo okay aboni sari okay bono romi oha romi opai ke bung Tunsio Sukrubar sopaya Sukrubaro ang sisa shortcut ke sasiano Sukrubaro bung thangpu oke Tunsio noi gonta bini jibono bung kosto mano sisa shortcut ke sa noi gonta kari ye bung asu kosto ungna ha sujjo bung kenang ha abono chung saya popaya ndraw na ye naimio 15 secret torture of Jesus Christ Mary Magdalene Prabhu Jisu Kristo no nini tuyok nema umpu onung breke yebung Prabhu Jisu Kristo no sungpu Prabhu Jisu Kristo bono je sayek nari mama 15 secret of torture of Jesus Christ ye na ye naimio sukujo kosto ke Prabhu Jisu Kristo no se noi gonta kosto ya uke bono Kalbari hatayo bono cross be cross be pai ke Tunsio Prabhu Jisu Kristo ni skamo pose pasok jana tui kroso be ye nthe mo se mangmi Tunsio chini India wa to jodi se bro masu du shi khye ain nos phaye masu khya shin ke bono tuishlo ri nthe yo okay Prabhu Jisu Kristo no shomo okay tinio je bro du shi tongnai bono ke bu kroso be se nthe yo Roman sarkar rowe Ambo panda bra nok su jaga bo tuina mo mami brale dusi sim ha bingjo to bra no na ye nuk thu Prabhu Jisu Kristo bo dusi se ha kromok nang bru se ha pap nang bru se ha pap nang bru no se aro kalbario cross be yem thu yo ake bin chungsiu bin logyo ti to ka bai dama ka to mo arbu somoyo Prabhu Jisu Kristo bono cross be pai ke tinio chong estar bejer ba holy satar dehiye Tunsio Jihudiran bok pandawo holy satar deke bari ki ek thar sabat sal samkor hapabrau kemeya tini abo shonibar sok paye thana him pandawo bra Prabhu Jisu Kristo no shukrubar ni imsiyo se bra umte komse bini yagrabe debra tito ka be damaka je tongne no ke bale yaskuro phai pe bra umtheya Prabhu Jisu Kristo no photini mo kaba mbara wo kol be joy bra nai po holy Prabhu Jisu Kristo thuya aba kyongese Tinio saltani saloke Sukrubar thuha Shonibar Ribar ke boji hak thamni bachapya Kristo wa ani mampa ke ta khoro jongle Prabhu Jisu Kristo tini thuye thangya na stre khathiyo bo bishesh babe ke Holy Week atik thar baro phaji chong Prabhu Jisu Kristo ni je bungbuge nangmo bungje mai ne mono abono muito kheye Prabhu Jisu Kristo no moi ko nye sab dera mo kromoro no ison thuya pa ye khoma sanena Mpa msala, pulak tani emong bay. Amen.